Бақтыбек ұлы деген инім қайсы ырдайла? Я. Дүйінен дүн көрөттү мына эсенги мамлекеттер бүт барды кырдады. Россияда популярный болду. Айрыкча мында жакшы өткөн мырзаларга, айымдарга жакты да, мен аябай популярдуу болду. Өзү мында Назик жиги деген да. Ошонун ырын ырдап берели азыр, а? Кеттик анда. Мындайбы? Дарите женщинам цветы без повода, без причины. Ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Дарите женщинам цветы без повода, без причины. Ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Я подарю вам ландыши, ландыши от души. Я подарю вам лилии, желтые, красные, синие. Я подарю вам ромашки, и айгульки, и Наташки. Я подарю вам все цветы, навсегда сердце ты. Деген ырын ұққансыздар да. Деп ырдағандан кейін башқа ұлттарға да жақса керек. Бұшырлы ырды қырғыздар бая шерінлерде, тойларда ырдап жүреді екен. Қырғыздар өздерінің оғынына салып алып. Кеттік анда. Дарите женщинам цветы без повода, без причины. Ведь много годы, чтобы быть счастливой. Дарите женщинам цветы без повода, без причины. Я подарю вам ландыши, ландыши от души. Я подарю вам лилии, желтые, красные, синие. Rahmat ömürlerden bereket obiler. Kam bo'lmanglar, og'aynilar, bo'lmasa opa-singillar, hayotinglar zo'r mana. Mana shu bahordan boshlab, mana shu kuzgacha mana shu Qirg'izistondamiz. Stroyga zo'r ketyapti, gap yo'q. Kam bo'lmanglar. Suvga tushsanglar, nam bo'lmanglar. Sodir Japarov akamizga kattaxon rahmat. Karsog'lar bo'lsin. Ashula aytamizmi? Ketdik. Дарите женщинам цветы без повода, без причины. Винегого были надо чтобы быть счастливым. Opaga qayerga ketyapsiz? Xuddi bozorda katta bo'lganga o'xshaysiz-da. Qara, mana shu yayrada qo'y boqqan mana shu qo'ychimonning xotini bo'lsa kerak.
Mana shu tumog'iga qaraganda, telpagiga, paltosiga qaraganda norindan bo'lsa kerak. Rahmat. Aytaveramizmi o'zbekcha? Я подарю вам ландыши, ландыши, ай, ландыши. Я подарю вам ландыши, ландыши, ай, ландыши. Я подарю вам лилии, желтые, красные, синие. Я подарю вам ландыши, ландыши, ай, ландыши. Я подарю вам лилии. Rahmat, kam bo'lmanglar. Kam bo'lmanglar og'ayinlar. Rahmat. Kunda mana shu Bishkekka kelib go'sht yeyapmiz. Go'shtni yomon yeyverar ekansizlar, ha? Somsa, shashli, o'tganda nimaga borsam, mana shu banzaga borsam aytayapti, qirg'izlarda deyapti, kuniga 20-30 odamni o'tini olar ekan. O't bor, o'tni olib tashapti. Oshqozonni kestirib olib tashapti. Yeyvergandim, o'sha odam tavba, mana shunaqa yeysizlarmi? Bizda mana shu bir oyda bitta go'sht bo'lsa bo'ldi, 100 gram yetadi. Shuni oling. Hozir qayerga boramiz, oshlar? Qozog'istonga boramiz. Qozog'iston bor. Ha, bo'ldi mana. Qozog'iston. Qaysi o'g'il bilan? So'nim bo'yinda. Qatu suylar uydagida. Дарите женщинам цветы без повода, без причины. Вы мне году не надо ты, чтобы быть счастливой. Дарите женщинам цветы без повода, без причины. Дарите женщинам, я подарю вам лилии, желтые, красные, ай, синие. Соным boyunda дарите женщинам цветы. O'tib o'tib oyoqqa olib, irdi-mi? Bo'laveradi. Andan keyin bundan 20 yil murda ustatim rahmatli Rahmon Rastovning 50 yillik yubileyini irdaganlar, biroq mo'l-mo'limda irdaganlar. Hozir o'ng'aylar bunday. Ko'p irdasi bo'ladi. Shunday irdaversa bo'laveradi ekan, ha? Bo'laveradi. Biz hozir Uşul Orta Aziyadagi tili o'xshash, biroq biz hozir Turkmeniyaga safar tortamiz. Turkmen tug'anlar. Дарите женщина мои цветы. Бедного головы не надо, чтобы быть счастливая. Я подарю вам ландыши, моя души. Я подарю вам лилии, желтые, красные, синие. Ой, rahmat. Rahmat. Shunda da bo'laver. Bizdagilar sonda Alaton dema, to'g'lar uzaydi. Mana qumni u yerda qumni ko'zlarima changlar kelib aytay. Ham har bir hududning o'zgachalig'i bor. Endi O'rta Osiyo irdavotsa, Esengi o'lkalar irdavotsa deb tong qolibdir. Biz hozir safar tortamiz qayerga? Xitoy. Shang-shanglaylar, teng bo'ding.
달리대 신신함 세대 오야오 Бесповода, без причинаў. Ведь многого не надо ты, чтобы быть счастливой. Ой-ой-ой. Сәсә, білесіздерді, рахмат. Шаңшаңлайда тыңбудың деп қойдыген. Ал Қытайлы қырғыздар сөйлеткен, тоғдан келдік, түшінбейді деген сөзген. Шаңшаңлайда тыңбудың. Анан Қытайға бардым, 2 жол, 3 жол барып келдім. Bir өте керекті сөз жаттып алдым. Сысо зайнар деген. Сысо зайнар. Біліп алыңыздар. Не деген сөз демейсіздер бе? Өте керекті сөз. Ажатқаны қайерде деген. Өте керекті. Жей тұрған жерден сұрай берсең, ажатқанын таппасаң қиын екен да. Сіз айнар десең, қойса, «Оша баса оты ұдың өте, ай ұды!» деп қойды. Оша баса болды. Анан, бір нәрсені сатып алайын десең, баларды бар екен да қотармаш қырғыздар. Ал баны айтса түшінбейміз де біз, мұнша деп айтып қойды екен. Анан, оны сатып аламыз, бірақ алар барып, ыздашын кейін алып кетем деп қойды екен да. Шын? Барып ыздашын кейін алып кетеді екен, білмейміз. Қанша деген, доша чен болды, доша чен. Бағаны біліп алсаңыздар, сода қылы өресіздер Қытаймен. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 болды. 100, 200, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 2000, 2000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000. Иван, кете береді деген оңайлы. 10 минутта үйреніп алды, мен 1 миллионға жен есептешті. Жатауызда не движение қылсам екен деп телефон шықылап. Бары тілділе үйреніп алып болды. Омен ха қансоттың бау чинчи. Омен зала. Болды, біз кеттік. Қытайдан кен бөт бардық дүйнөжісі ұрды баса деп дүйнөні дүңгір өткен поп жылдыз Америкадан Майкл Джексон. Женщинам светинга. Без повода, без причина. Ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Я подарю вам, да вам. Ландыши, от души. Я подарю вам, да, лилии, желтые, красные, синие. Thank you very much. Қандай жарасаң ошондай болады кезінде. 10 жыл серьезный болып жүрдім да олчы. 70-ке шыққанда да сақалдың ағыр, япадар, деп тұрсаң, 80-ге жүр, қарып қалғансың, сақалдар, оппа, елестеді мұқтек, белден, елестеді, жаратқан қанша жаша береді білмейміз да. Бұл әм тарих болсын. Қатшан концерт қойған болсақ, толық жаңы күлкіменен қояуыз, бір қату бір елді бір жақсы жаққа бұрып қойылы деген ниеттер бар. Жылмаюдағы садаға дейді, жылмайып жүрелі. Біз шыншалық бақытты екенбіз, мынау Америкаға барып мен таң қалғам да. Аэропорттан, самолеттан түссеңлер, «Hi, how are you?» деп полициялар, мынау артымды қараймын да, таппаймын да, кімге салам берді. Көрсем маған салам беріп аттыр. Жылмай, біз аэропорттан түшкенде мынау серьезныйға біздің сотрудниктер паспорт дейіп да. Шөзелі қайда кете бергісі келеді да, просто самолет жоқ та кеткенге ше. Анан Америкада баяғы үй бүлесі жоқ,
bir küçüğü var, jeteli olgan. Үйü жоқ, kvartirada жашайт, бирок мындай küçük jetel al, бактылуу да. Hi, how are you, sir? I think some are right. Sometimes I am not, I understand, I am not tired. Мен чарчаган жоқпын, бардыр жайында. Do you have family? Senin мындай үй бүлөң барбы? Сен, yeah, I have family. I have not дейт. Мен үй бүлөм жоқ дейт. Only this деп коет, күчүгүн көрсөтүп коет. Бир гана ушу бар дейт. Бирок бактылуу да. Жылмай, бизде бала чака бар, үйүн астында 2 машина, саңгыраган үйдө жашайт. Кага кашымда. Подозрительный. Не oldu десең? Насырем, не oldu десең? Үйдө кафелди алмаштырыш керек эле. Абойлор эскирип калды, аялым айтып атат дейт. Мына жердеги абойлор толуп калган да, абойлордун жерде алмаштырыш керек. Аны үчүн жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып, ыйман сөзүн көп сүйлөгүлө дейт. Эмнени сүйлөсөң, ошол жүрөк олтурат дейт да. Ошон үчүн биз өз аз калкпыз. Аз калкпыз, бир гана ыйман менен сакталып калабыз. Башка жол, акча менен, дүйнө менен сакталып калбайбыз. Ыйман менен, бири-бирибизге жылмайып саламдашуу менен. Муну айтып аткан сөздөрдүн бардыгы мен өзүм айтып атам. Ушуну айткан сайын мен ыйманым өзүмкө көтөрүлөт. Ошон үчүн ыйманды көп сүйлөйлү. Бул рэп, ырдалган ыр, напсы менен шайтан деген ыр. Ошол ырды тартуулап сөздөрүнө маани берип, мен Инстаграмга катталсаңыздар көрөсүздөр, ошол тез-тез элге күлкү тартуулап турабыз. Кет дегенде, напсы менен шайтан. Жашоң жакшы, максаттар түз, бирок көңүл кээде болот муз. Акча бар бирок жан тынч эмес, ынтымак жок, ырыскы тең эмес. Көңүлүң ооруп ойго батасың, эмнеге мындай деп сурап каласың. Ыймансыз жүрөк чаңда калды, шайтан менен напсы жаңга салап салды. Напсы менен шайтан бүгүн дават айтам, напсы менен шайтан асыр дават айтам, напсы менен шайтан ырдап дават айтам, напсы менен шайтан жыргап дават айтам. Бул жашоо сыноо, унутпа бир тууган, Аллах үчүн жаша, жамандыкты бурган. Кабаны көздөй, ийип башыңды, жүрөгүңдү тазалап төккөз жашыңды. Кабакты түйүп капа болобуз, напсини тарбиялап качан болобуз. Дүйнөдө кыялга батып барабыз, көңүлдү оорутуп кайра унутабыз. Напсы менен шайтан ырдап айтам, напсы менен шайтан азыр дават айтам, напсы менен шайтан ырдап дават айтам, напсы менен шайтан жыргап дават айтам. Шайтан азгырды деп ақтанбай тур, күнөөнүн нээси өзүң досуң болчу. Ичип жегип андан качабыз, кайра эле катага басып барабыз. Бүгүн оңололу кеч болбой турсун, жаман адаттарды жүрөктөн сүрсүн. Салам айтып жылайып жүрөлү, ынтымак менен өмүр сүрөлү. Напсы менен шайтан жаман жолдон кайтам, напсы менен шайтан жакшы жолго кайтам, напсы менен шайтан досум дават айтам, напсы менен шайтан уккун дават айтам. Эң туура жол албетте дават. Жүрөк тынчтыкты издейт, ой сана арттарап. Максатыбыз бейиш болсун акыйкат, туура жолдон тайбайлы. Ошолорун сабак. Напсы менен шайтан жаман жолдон кайтам, напсы менен шайтан жакшы жолго кайтам, напсы менен шайтан досум дават айтам, напсы менен шайтан уккун дават айтам. Бул дүйнөгө сыноо үчүн жаралганбыз, ошон үчүн дайыма жылмайып жүрөлү. Биз дагы ушул өзүбүздү оңдогонго аракетиндебиз күн сайынчы. Кийинки муундагы 2005-тен аркы балдарды куудулдукка болсо бизге кайрылсын, жазсын, ушундагы чоң сахнага жол көрсөтөйүн деген ниеттер бар. Буйруса куудулдардын бир мектебин ачсам деген ниеттерим бар да. Себеби куудулдар аз эле, бир 15-20 чактуу эле. Элге дайыма күлкү тартуулап, элдин батасын алса болот. Бүгүнкү концерттин себепчиси Куудул Парадис Талант Анарбаев. Biz sizlerle жақсы көрөбүз, көрүшкөн жаман болуңуз.